Părintele Petroniu era foarte aspru, era foarte reținut la a ne da voie să facem pelerinajă la mănăstiri. Era împotrivă, deci ai ajuns, te pui pe rânduială, te pui, nu te apuci acum să umbli pe Athos, să faci vizite, să faci pelerinaje, că nu-i ții de folos. Dacă ai fost pe la mănăstiri un pic, restul nu prea era de acord. Și am venit aici în 95, de-abia după 3 ani am fost și am vizitat mănăstirile. Și cu motivul că mă duc să văd picturile din Athos, să mă inspir din picturile din Athos. Știu că odată veniți 3 călugări din țară și acum ei oarecum așa mulțumiți că și păi stareți, uite, venim din Italia, acum am fost și am vizitat Italia, catacombele, așa. Da, măi, dar în Franța nu vă duceți? De ăștia așa, curioși, serios. Și părinte, dar ce să vedem în Franța? Păi nu trebuie văzută și Franța, cineva trebuie să o vadă și aceea, dacă tot ați luat-o cu drumurile, zice. Duceți-vă și în Franța. Adică doar dacă aveai o nevoie să te duci univa, da, dar restul nu era omul care, că să te duci să mai văd o țară, să mai văd ceva, era foarte așezat, să zicem așa, ținea foarte mult de pravila asta ce înseamnă, adică rânduiala bisericii bătut în cui, cum se spune, ca nevoință, masa, că era lunea, miercuri și vine odată în zi, pe odată în zi toate obștea, deci nu accepta, hai că mai merge și așa. Niciodată n-a uitat țara și nici chiar și noi. Ne-a învățat ca să ne iubim țara și sigur o avem în suflet permanent și dânsul a avut-o până la moarte, sigur a slujit cu devotament mai ales, în toate greutățile care le-am trecut aici, cu foarte mare răspundere și cu respect față de țara în care ne-a adoptat. Ne spunea nouă, foarte adesea, ne aducea aminte în trapeză, măi, noi trebuie să fim model. Noi aici, ca români, suntem reprezentanții ai României, deci noi ar trebui să fim călugări model, așa ar trebui să fie aici la schitul românesc, să avem cei mai buni călugări din România să fie aici. Pe noi asta ne obligă, zice, ne obligă să avem un exemplu. Suntem pe muntele Athos, un munte sfânt, nu trebuie să ne facem de rușine, nu trebuie să facem sminteală. Ținea la lucrul ăsta ca să fim atenți. Cele mai mari încercări au fost prezența noastră când am venit în muntele Athos și în schitul Prodromul. Încă de la poartă, părinții care ne-au întâmpinat a spus un cuvânt nepotrivit. Cine v-a trimis, biserica sau comuniștii? Și asta a fost un cuvânt foarte dureros, care noi nici n-am dat răspuns, nici chiar Părintele Petroniu nu a dat niciun răspuns. Și a zis, decât veți vedea. Sigur că la început erau bănuitori, părinții care mai erau aici și chiar mulți atoniți care, mai nu cumva îi trimite comuniștii sau pentru ce sunt trimiși în muntele Athos. Dar încet, încet, relațiile s-au schimbat. Viețuirea noastră le-a demonstrat că n-am venit pentru altceva decât pentru mântuirea sufletului și, sigur, ca să ne petrecem viața monahală așa cum ne-am dorit-o și cum, sigur, o așteptam cu toții. Ήταν Αγία Μορφή ο Πετρόνιος. Ο Πετρόνιος όταν έγραφα μία εργασία για τα αγιάσματα του Αγίου Όρους, τότε είχα επισκεφτεί και τον Άγιο Επάτιο, είχα πάει και στη Ρωμανική Σκήτη που είχε ένα πηγάδι και μάλιστα μου είχε εξιστορήσει των 3 ιεραρχών, θαύμα, είχαν βγάλει 3 αγίασμα και μου είχε γράψει μια ιδιόχειρη επιστολή την οποία επιστολή την έχω και κάνω αναφορά στα αγιάσματα του Αγίου Όρους από τον Γέροντα Πετρόνιο. Όταν ήρθε στο Όρος και έμεινε και ήρθε στο Τίμιο Πρόδρομο ήταν ασκητής, ήρεμος, πνευματικός, καλός, τον αγαπούσαν όλοι τον Γέροντα Πετρόνιο. Δηλαδή είχε όνομα πνευματικού, το οποίο το έλεγαν στο Όρος, το έλεγαν, ότι ήταν ένας εξαιρετικός πνευματικός. Και είχε καλοσύνη, αγάπη, δηλαδή πάντα όταν τον επισκεπτόσουν έτσι την έδειχνε αυτή την αγιότητα. Όπως σας είπα, οι Ρουμάνοι έδειξαν πνευματικότητα στο Όρος. Τον Γέροντα Πετρόνιο, αυτή την Άγια Μορφή, την γνώρισα όταν ήρθα
να κατοικήσω αυτό το ησυχαστήριο το 1989. Δεν είναι δυνατόν ο πυλός να σκιαγραφίσει το χρυσό, αυτόν τον χρυσό άνθρωπο, τον πλούσιο σε αρετές και αγιότητα. Όμως πρέπει ευλαβικά να αφιερώσουμε 2 λουλούδια στα σεπτά του πόδια, έστω και τραυλίζοντας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ευλαβική μορφή του, ακλόνητος στο στασίδι του, στις αγρυπνίες, με κατεβασμένο ταπεινά το κεφάλι, και μόνο η θέα του σου προξενούσε δέος και κατάνοιξη. Πολλά λόγια δεν έλεγε, εκτός κι αν τον ρωτούσες, αλλά ήταν το καλύτερο, το μεγαλύτερο, το δυνατότερο κήρυγμα που μπορούσε να πάρει κανείς από αυτή την ολιγόλογη απάντηση που θα σου έδινε για το πρόβλημά σου. Σε ανέπαβε πλήρως. Θυμόσουνα αυτό που γινόταν τότε, να μιλάει ο Πέτρος, ο Απόστολος, και την ώρα που μιλούσε να έρχεται το Άγιο Πνεύμα και να κατακλείζει όλους, να σκεπάζει όλους. Κάποιες φορές στην τράπεζα μιλούσε από κάποιες σημειώσεις που είχε. Επειδή δεν καταλαβαίναμε τη γλώσσα, ακούγαμε, αλλά γινόταν αυτό που προείπα, να μιλάει ο Απόστολος Πέτρος και το Άγιο Πνεύμα να σκεπάζει όλους και εμάς που δεν γνωρίζαμε τη γλώσσα, και ήταν το καλύτερο κήρυγμα. Λόγω της ηλικίας μου η μνήμη έχει αδυνατήσει, αλλά δεν μπορεί ποτέ να αδυνατήσει η σκέψη μου, και ό,τι έχω σαν εμπειρία με τον γέροντα, τον Άγιο αυτόν μοναχό, ιερομόναχο, ανεξίτηλα έχει χαραχτεί στη μνήμη μου η αγία του μορφή, το ταπεινό του ήθος, το σοβαρό του ύφος και η άγια βιωτή του. Θυμάμαι κάποια φορά που κάποιος τον ρώτησε για τον Αντίχριστο, είπε, τον Αντίχριστο δεν τον βλέπουμε, ακούμε όμως τον καλπασμό του. Μην μείνουμε εκεί, να έχουμε στραμμένη τη σκέψη μας στο Χριστό μας και εκείνον να αναμένουμε με πολύ πόθο, όπως λέει στην Αποκάλυψη, ναι, έρχου Κύριε Ιησού.